Hakawai na kajingja accident ka balaja menta ka janmit ka arpo terik unailar ha sornong po hakaba u driver ba upasenja jong ko auto rickshaw kilamen saw hadin ba kawai ka trok bala penayas dat ba kala tenra kan san nadien bar hadin ba dat tenra ketika trok kala yo ban pet krat no klem de yo bat setia da kipulit bat kipat ba bayo I ya kani kajingja kani kajingja kala ja hajan ka nongpo police point hakaba la pentip ba kawai ka trok ka bawan nadien kelalik bentenra ya ketika ko auto rickshaw ka badan yo nomor ML10A Prandrew Highway bat driver ke auto rickshaw balatip keteng kum upencingai marbanyang ulam ben saujur bat kentup ru uwei ubasyong hadien jong kate ko auto rickshaw ha kane ke jingja nalol ba kite ke angut kilamen sau kate ko auto rickshaw ru kala jular khambon na ki benda ba syahman ba kalet bentenra ya kawai ko boloro pick up ka badan ahman ya kite ke angut balamen sau la rano sya civil hospital nongpo bansya sumar bat ki pulit pat kidang tuat bat budin ya kate ke trok bat hadu bala penmi ya kane ke khubor umpat yo ban bat setia ya kate ke trok ka bala pet kerat ban lan na ke jingsya bat hakibor pulit karibhoi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To urge the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.